megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu mahubata ganupan. Selamat hari Minggu. Isa pahanami homana siam orang tua nami, Bapak pakon inang napa poso, nama beribadah secara live streaming atau online di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu mahubanina siam. Nasongon tuga-tuga hubata bani sadarion. Gorani mingguta aema okuli namararti saya makawah do mataku dopak jahoba. Topik mingguata pauba uhur ase ulang mago. Model kebaktianta aema model B agenda baru. Ambilan ibuat humbani buku Lukas bindu 10 tolu ayat sada das kubanisia. Naibo banhon Bapak Pendeta Martin Rumanja Purba. Kantong persembahan ta ada ngopat, sada mengisi kas pusat, 2 mengisi kas jemaat, tolu kas pembangunan, paupatkon aema untuk penggalangan CGKPS untuk dana pensiun pegawai. Asi ulang mengganggu hahumingon ni ibadah tatene diara se alat komunikasi ta i-silent. Paimai masuki hita ibadah ta iberahan nami panorang hubata untuk saat teduh. Saat teduh mulai. Amen. Riap maita jongjong. Mandoding hita humbani haleluya nomor 417 ayat sada das kubani tolu. Giring-giring Bapa Marmiloro marminggu saya ulangi tatadim Bapa Mahutangani Yesus Haindo warta si jengesan Nagok malas liu Etamada tapang tamar minggu Dear mahamar homesina aseur hatsonari Pakoni ong baina on mada panorangi Dola gerejaina tapang hita solari Nai matongon etamada tapang hita marminggu Ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton dinapasing,
sito palangit pakon tanohon. Amen. Say makawah do matakku do Pak Jehovah, ay iya do paluah kon nahehu humbani siding, do pakon hamma au, maida mauhur mubakku, ay lungunan anjaha madoyu do au. Haleluya, haleluya, haleluya. Mardonggo mahita. Hamba parami paredup niuhur na tersulur. Maka tahun terima kasih do hanami hubamu. Halinedop ibereham anakmu nasasadain huhamatean. Ase marulih bani haguluhan sisadokah ni sagala na persaya hubamu. Ajari hamma hanami marhitit tondimu. Ase tongtong makawah hanami hubamu bani perdalanan ni goluh nami. Ukap hamma uhur nami manjalo parrohmu hutonga-tongah nami panorangon. Ase ibagas unduk ni uhur hanami manjalo pamiturionmu. Papasing hamma uhur nami, ase ibagas hapasingon hanami marsombah hubamu. Jalo hamma tonggo namion, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hita Tuhan ta merhite doding haleluya nomor 408 ayat sada das subani 2. Puji Tuhan, pasangak mariteang kondang mainan, irandu pakon matangaron, dori kon madoding na baru, puji maiang naibaku, jalan uno kon mariang marmalasu, saya barita jadi-jadian, puji Tuhan, haleluya. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita sopoton hita madosat tahubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata perholong ate hubani haganup jolma. Isuru ham dohanami manaksion holong hasitongan apa hapitoronmu bani guluh nami i duniaon. Tapi gati doha nami lang manjalo hasaman nami jolma songon panjalommu ban nami. Masa do itong-atongan nami sikap na paidah-idah bohi apa si tonggor jumbak. Age i negara nami onpe ido pakon hanami do pamolah-molah halani agama suku aparas. Ham Tuhan
Maidok mahurmu mangidah kauhuron pakon pangabak nami dopa hasoman nami jolma. Pargogoi hamma hanami asesi sada uhur. Laho pataridah kon holong pakon pajongjokon hasitongan apa hapituronmu. Patalar hamma kuasa ni holongmu huban nami, pakon hubani hasoman nami nalape mananda ham. Ase lambin itanda jana ihap kon hanami holongmu, nalang paidah-idah isepe ilobimu. Sorap kon hamma ton dinapasing ban nami, ase ibagas putih ni uhur bersih ni pikiran, hanami marparsauran pakon haganup jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan apa si palu hanami, jalo hamma hanami anjaha sasap hamma dosa nami in. Amen. Tangar anjaha haporsai hitama hatani nebata, baga-baga pasal hasasapani dosa. Ulang homa biar ay ahudo si palua ho. Domma hudilo goranmu, ahudo si madaho. Tapi domma iperjabolon ho ahu marhite dosamu. Domma ilojai ho ahu marhite hajahatonmu. Ahu sandiri pasalosehon pelanggaranmu halaniau. Anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonhu. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganup dosatta. Halaniai, patarerkon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nabata ibabo. Amin. Puji hitau se Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 238 ayat sada das kubani opat. Sayudo Deus
riak mahita jongjong. Sa sihon hita ma hapersayon tain, songon na sinak sihon ni hagenup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani nabata bapa, pergogo na sa tarimbang, nama no palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nabata na sa sadain. Indo Tuhan ta, na tidubuhkon ni si Maria, sangganape haliaban, marhite ton dinapasing. Na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilakon, mate anjahay tanong, turun hunaguri turun, mulak manggulong bani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjahay hundul isaman ni nabata bapa, pergogo na sa tarimbangin, hunjay may magira, laho mau humihalak na manggulong bakon na dok mate. Au porsaya bani ton dinapasing, bani kuria persadaw napasing, persawaran di segala napasingin, bani hasapan ni dosa, bani perpuhan ni abdullah, takon bani haguluan sisa dokah ni. Amen. Pai mamandoding hita, tangar hita melalui sada persembahan pujian humbani remaja anak sektor kana, Jonathan Purba. Tes. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak
dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Puji tau se Tuhan ta merite doding haleluya nomor 117 ayat sada tambah 4 tambah 5. Sonari tangarita ting ting. Salom bat haganupan. Ting ting kuria bata sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2022. Na perlobe berita na beritan anggota Jemaat GKPS Bekasi na terinfeksi virus COVID 10 sia bani tahun 2022 das bani sadarion na tercatat bahatni 60 sia halak dan puji syukur doma malum 60 walu halak. Inang calon samas dermalen sinaga dalam isolasi mandiri di rumah. 2. Anabel Boru Purba, putri dari keluarga Simon Purba, Inang Boru Bukit, sektor 2 Bethlehem, dirawat di Rumah Sakit Samari Pondok Bambu, Jakarta Timur. 3. Bapak Situa Emeritus Bastaman Purba, sektor Sada Ararat, dibagas pemulihan di rumah, dirawat di Rumah Sakit Bakti Kartini. 4. Bapak Iwan Damanik, sektor Walukana, pemulihan di rumah setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi.
5. Inang calon Samas Peristauli Turnip, sektor 6 Getsemani, perawatan di rumah. 6. Inang calon Samas Rusliana Girsang, sektor Sada Ararat, dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung sewaktu mengunjungi keluarga di Bandar Lampung. Napa duahon kuria pindah terhitung Minggu tanggal 10 Maret 2022, keluarga Jainal Abidin Nasution Inang Yuliana Permatasari Boru Sembiring, Jemaat Sektor Syah Nasaret, telah pindah jemaat hu kuria Gereja Kristen Batak Karo atau GBKP Bangun Mulia Jalan Medan Tanjung Morawa kilometer 11 Medan. Nah patuluhon anggota kuria Nabaru. Keluarga Juniarto Parlindungan Sinaga, Inang Yose Yulvina Boru Sipayung, tempat domisili Perumahan Sumarekon Bekasi Klaster Burgundi, Blok RAJ nomor 20, masuk wilayah pelayanan sektor opat Emmaus, terhitung sejak Minggu tanggal 20 Maret 2022. Janah domanokan mar Minggu bani ibadah pagi keluarga aitene. Nah mangihut Minggu tanggal 20 Maret 2022, ipamasa do rapat pengurus seksi nama poso GKPS Resort Bekasi, Marianan i Gereja GKPS Bekasi, ipuka pukul 10 tolu wib. Bani hari Selasa tanggal 22 Maret, ipamasa do sermon majelis calon situa calon Samas GKPS Jemaat Bekasi secara virtual Zoom, ipukah pukul 10 siah wib. Nah mangihut Kamis 24 Maret 2022, PA Seksi Inang GKPS Bekasi ipamasa secara virtual Zoom, ipukah pukul 10 pitu wib. Nah papituhon Sabtu 26 Maret 2022, sidang Sinode GKPS Resort Bekasi dalam rangka laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan tahun 2021, pakon rencana program pelayanan dan rencana anggaran penerimaan dan belanja tahun 2022. Marianan i GKPS Bekasi, ipuka pukul siah wib. Napa waluhkon sesuai dengan program kerja GKPS Resort Bekasi, bani hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, ipamasado tukar mimbar pelayanan PHMJ Majelis Pakon Guru Sekolah Minggu se-Resort Bekasi. Nama ngedangi i Kuria GKPS Jemaat Bekasi, AIMA PHMJ Majelis Pakon Guru Sekolah Minggu Hun GKPS Jemaat Karawang. PHMJ Majelis dan Guru Sekolah Minggu GKPS Jemaat Bekasi mengidangi Hukuria GKPS Jemaat Cikarang. Minggu tanggal 27 Maret 2022, ipamasa do kebaktian pertonggoan perdana bani tahun 2022, Seksi Nama Poso GKPS Jemaat Bekasi, Marianan i ruang Gereja GKPS Bekasi, ipukah pukul 10 tolu wib. Aima berita kuria bata bani siangon, pasada hita hurta, martonggo hita. Marulak-ulak hanami memuji pasangapon goranmu alai Tuhan, bani haganupan perdalanan ni goluh nami, mangahap duha nami Bapa, bani pakkasomanianmu, bani parramotianmu, haganupan silahuan nami, boi ihorjahon hanami Tuhan, marhitehon gogoh nahumbamu. Malah syukur nami Tuhan, bani sedarion, boi hanami beribadah, riap pakon hasuman nami sakuria, AGP metode offline, pakon online, marhite pandemi COVID-10 siah na adong ope itongah-tongah nami Tuhan. Lang marpakurangi sihol ni uhur nami, marhasadaon mamuji pasangapon goranmu. Anjaha haganupan padalanan ni pangidangyon nami Tuhan ikuriamu,
Tong-tong doi parguguhi ham hanami, ibirham kesehatan, anjaha boi hanami ale Tuhan, melupusi parutolon-parutolon atau pehamaholan nadong bani hadirion nami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dema ipada sanami Tuhan berita kuria atau pewarta jemaat i tongah-tongah ibadah namion Bapa. Bani haganupanin Tuhan, ondos mahu tanganmu ase hamma homa nama perguguhi nami mandalan konin. Hasoman nami Tuhan na ibagas pernaburitan Bapa. Inang dermalen sinaga na sedang isolasi mandiri. Anabel Purba, Situa Emeritus Bastaman Purba, Bapak Iwan Damanik, Inang calon Samas Pristoli Turnip, Inang calon Samas Rusliana Girsang, na irawat i rumah sakit, senai gena i rumah Bapa. Ondos mahu tanganmu Bapa, haganupan tambar na ipakehon ni sidia. Senai gehoma haganupan keluarga na merawat, asiboi saling menopang, saling menguatkan sidia Tuhan. Bani parutolon parnaburitan na adong bani sidia Bapa, boi haganupan ilopusi marhite pakasomanianmu. Martonggo doh mahanami Tuhan bani kuria anggota kuria GKPS Bekasi na tambah bani piga-piga panorang na salpu Bapa. Senai gehoma na pindah kun kuriaon. Tanggal 13 Maret 2022 doma pindah sada anggota jemaat Jainal Abidin Nasution Inang Yuliana Permatasari hun GBKP Tanjung Morawa Medan. Asihama-hama tong-tong Tuhan nama kasomani sidia ijape sidia marjemaat. Ase tong-tong marhasiholan sidia. Dohor janah tetap orot humbamu Tuhan bani na mandalani parguluhan ni sidia keluarga. Senai homa Tuhan keluarga Juniarto Perlindungan Sinaga, Inang Yose Ilvina Sipayung. Nadoma dos riah ni sidia Tuhan bergabung menjadi kuria GKPS Jemaat Bekasi. Malas suhur nami Tuhan. Bani na yojur ham sidia. Tong-tong boi sidia homa mandalan kon perguluhan ni Bapa riapa kon kuria na adong GKPS Bekasion terlebih maai na mangidangi ham. Haganupan kegiatan-kegiatan seksi Tuhan, nasihol ipamasa, senaige kegiatan-kegiatan namar pardemuan humbani pangidangion ikuriamo GKPS Bekasi. Sermon majelis bani setiap hari Selasa Tuhan. PA seksi Inang setiap hari Kamis Tuhan. Senaige rapat-rapat nasihol iadongkon seksi nama poso jemaat senaige homa resort. Senai homa ale Tuhan bani hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Ipamasa do Tuhan tukar mimbar pelayanan. Saresort Bekasi aima PHMJ Majelis Pakon Guru Sekolah Minggu. Asihama tong-tong haganupan Bapa nama ngojur paruhuran nami nama ngidangi. Ase maringgas niuhur Tuhan mempersiapkan semua pelayanan-pelayanan akan dilaksanakan. Ase ulang gabesi pangambati Tuhan. Haganupan lahuan nami na ilaksanahon hanami si ganupari. Anjaha bereham panorang atap pe hapitoron niuhur nami na lahu mamakehon pa norang na bereham huban nami. Bani haganupan kegiatan-kegiatan boi ilaksahon hanami. Ibagas malas niuhur ale Tuhan. Senai hama ale Tuhan bani haganupan pengurus seksi-seksi na adong ikuriamu. Mulai hun seksi sekolah minggu, remaja, nama poso, Bapak Inang, lansia, pakon haganupan kepengurusan lainnya. Parguguh yamma sidia haganupan Tuhan nalahu manguluhon kegiatan-kegiatan ni seksi masing-masing. Asimar kita seksi namar kegiatan itongah-tongah ni kuriamu Bapa. Lambin marsangap marmulia ma goranmu. Holong maham ale Tuhan. Bani haganupan hama holan na jupahkon hanami terlebih bani pandemi COVID-10 sion. Ase hama nama parguguh hanami. Ase unang gobir hanami Tuhan halani namasa nuan itongah-tongah nami.
janah asemar gogoh mahanami Tuhan, mandopak konin haganupan bani panorang na itotuhon ham, boy hanami use berkegiatan aktivitas songon nasomal. Wan matonggo elek-elek nami Tuhan humbamu bani siang niarion Bapa. Mari teguran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami boleh siam matonggo pangindon nami. Amin. Paimai jalohita hatani Tuhan nai bata. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 300 ayat sada das hubani tolu. Ayat sada nasiam haganup inang holi mandodingkon. Ayat 2 hita haganupan Bapa. Ayat patuluan holi riap mahita haganup mandodingkon. Damai nini batana mengatasi ganup hauhuron, in memeneramotkan uhur apa pikiran asyam, ibagas Kristus Yesus Tuhatain. Amin. Ambilan malas ni hurbata sadarion, ibuat kumbani Evangelium ni Lukas bindu 10 ayat sada das kubani ayat sia. Tangar hita mah hubasahon itong atong ata.
bani panorangai adong manaroh patugah kon hubani pasal halak Galilea nadop madurus darohni ibahen silatus anjaha saor bani galangan ni sidea. Jadi ni Yesus mamambalosi sidea. Na iagan nuhur nima do mardosanan halak Galilea ai marimbang haganub halak Galilea halani sonai mangonai bani sidea. Huhatahon ma benima lang. Tapi ang goseng mubah uhur nima lanjar sonai do hanima haganub mago use. Barang na iagan hanima do bagalan salah ni sisa puluh waluh kalakai na mate idondoni manara na isiloamai marimbang haganub halak na marianan i Jerusalem. Kuhatahon ma ben nima lang. Tapi ang goseng mubah uhur nima lanjar sonai do hanima haganub mago use. Dop ay tahon malimbagaon. Adong ma hayu ara ni sadahalak na sinuan ni ipohanang gurni. Jadi roh ma ia mengindahi buahani hape seng dong jupah si. Gabi hatahon mahubani sihor jahon pohon anggur ay. Tonggor ma. Doma pala 40 tahun kon roh au mengindahi buah ni hayu araon. Hape seng dong. Roboh main, masih masoya tanohin, bahenon niin. Tapi nini membalosi tuan nami, paturut hamma lobe in satahunon, ase sopat husangkul, tanoh inggot niin, anjahu bahen napu hujin. Andohar marbuah hulubenon, tapi anggo sengrabe na roboh ma. Ay madas ini. Horas mahubat taganupan. Malas tumang uhur sa derion boy hita ijon riap ibukasyon. Si hol manahu bahopu doau hu Jakartaon hape roh pandita berbagian maham. Ini malas uhur hu boy pajupah kita sa derion. Nasya masoman menurut ambilata sadarion, sangka ipardalanan hun Galilea ay ma bagian utara ni Jerusalem, laho menuju hu selatan. Jadi kira-kira jarak nion utara hu selatan mar 120 kilometer. Doh ni sangkah mardalanon masih dia adong piga-piga halak tapi lang isobut gorani sion mungkin hitaw maray di ba ito ni lang isobut gorani jon roh ko ba ni Jesus patugah kon kabar buruk berita na sambor bahwa barupe masa bencana di tengah-tengah ni masyarakat halanyai perlu tulimat tangarot talobe berita na samboron. Aku lebih condong makataon gosip ni sidion mon gosip. Ay hita kan marosul gosip. Narusul nak kita on gosip. Tertasunai mon gosipon. Jadi berita na pertama isobut pasal si Pilatus. On kan memang pembubay doon sada halak na memerintah Israel 24 tahun. Janah kejam tumang doon sebagai sada halak pemimpin masyarakat. Lang pitah kejam, sadis tumang. Purnya dong masyarakat na salah
sadis do tumang carani menghukum masyarakat na salah. Jadi masa ma bani pandorangai bani gosip on ia tahun sidea doma iagu si Pilatus daroh ni halak Galilea halak Galileon hona eksekusi ni Pilatus maragu atau mercampur daroh ni halak Galileon pakon galangan persembahan ni sidea di rumah panumbahan. Jadi puro ni ilang katanonay, yang Japan-Japonay, kemungkinan besar biasa doai madurus persembahan ay dopai mercampur madu pakon daroh naligan. Somal doai kan hita pe gereja nang ko kerja bagal serong dutong na madurus anggurai lang ay do mercampur may mungkin pakon karingat ta. Tapi do mga bikosi pay. Ay ma nini sidea jadi memang anggo pala ma iaduk daroh ni halak Galilea na hona eksekusi ni Pilatus panorangai pakon galangan persembahan ni sidea memang kata koron menjijikkan tumang mai. Persembahan isi dia kan domba do atau hambing maragu darohnya ay pakon daroh ni jolma ay si hagigion mai bani masyarakat Alkitab panurangai manangar berita ay memang magi masih dia jadi ay may sukun si dia hubani Yesus jadi Yesus kan Tuhan ta doon ibo to doon ay bago suhur ni si dion boto doon ay bagus utok-utok ni may ini. Maksud na siyam, bagalam madusa ni Pargalilea kan? Ito ribalo si Jesus lang ni Jesus. Lang bagalan dosa ni Pargalilea ay maribang halak naligan. Jadi anggo majangin parmate ni halak Galilea ay lang adong perdumuan ni hubani masalah-masalah naligan ya mate ma sa anong hubungan niya ay hubani naligan justru balos ni Jesus panorangay tersirat siyol makatahon ay sunahado pikiran na siyam. Sa stong ni sidiaran nagabi sukun-sukun hubani halak naroh hubani Jesus on ay ma ya sonahado pardomuan ni sidia hubani Tuhan ay doon natang si perlunan masih masabi gosip atap suku-suku naligan mungkin hubani sidia ay ma masih rusunan na siyam menghakimi pakon menggosip halak naligan. Atap na lebih baga susah. Ay sunaha gani hubungan mo pakon sa ninamu. Ay marder. Huboto do martinggilo do. Nini Jesus misal ni kan. Oh ni sahabi soal dosa ni Galilea. Hubungan ni pakon sa ninani ilang isahabi. Ay martini gosip may ganupanay. Dupay roh kubagas konusi misal ni sonaha holong muhu bani bapa atap inang niomba iruma hangat do holongai hubani pahopu hangat do holongai oh ni sahabi dosa ni Pargalilea pegalan dosa ni lang isahabi tersenai masuk ni Jesus on lang marosu Jesus mangidah jol mana mengerikonsi masahapi diri ni halak tapi diri ni lang isahapi ni
Jadi lucu wahap memang sanggah membaca tekson. Ongga mau inang bapa marpesawat terbang i Afrika hun kota Dar es Salaam au maningon hu Zanzibar. Jadi hu Zanzibaron maningon marpesawat netek. Adong matikai pesawat netek tombang aku 10 halak dah sahanami bagas. Sanggah naik kanami memang madong tanda-tanda. Tiba-tiba runway ai kempes bani pesawat. Boh, kau du Afrika ni uruh. Semaku sampingku sada bapa na poso songon si basel dinton. Ibu toh ni au pandita. Jadi runway ai so pamahana pai mai mahon jemputan hala ni kempes bani pesawat. Oh tanda-tanda le bakon ni uruh. Dop ni gati pesawat mana mina dos terbang muse topu mahu malau turun hanami hu Zanzibaron cuaca lang mader guncang terus lo turu kanami pesawat etek-etek angguau unduk mo terus sarukah naturun partape ni marawi Afrika ni urhu partos ku mejo ni urhu etek-etek pesawat unduk mo terus au sepanjang pesawat na 10 halak narion mau marturik-turiak takah di bani lang korusi ay hata Afrika do. Jadi pendek cerita selamat doa nami das kudo dah. Selamat do memang. Sangka membuat bagasi hanami au langkau ati raon ini samping kon. Ano ka kuida do pad diton lalap martonggon ini. Ay ma nini hasumaku na sampingon. Padahal inang bapa lang martonggo tikai. So dia mahol yang kumati au membun bakke ku siatar ni guru. Ai do. Terus terang mai. Lang martonggo. So dia mahol partos ku jon guru. Ai do. HP ini hasumaku na sampingkon. Au tenang do tikai halani hui dah paditon unduk terus martonggo nini. So naay magati gosip-gosip to inang. Nalegan itong gorham tapi legan nilai mo huma pasal itong gorham. Jadi lepak maganup. Jesus o personay do. Lang adong hadumo ni parmati ni Galilea. Jadi ambilanon betul-betul gabesada pemicu do hubata lahu mangidah pasal hak Kristenota nasitong. Ongga mau age lang pala usubot tene isa dahuda ismalungon ihutawan gereja duma culigati na jenges tartaribut na jam durai pai ribut masa hutawan lang boy bongkarai ni lang boy gati bangunan na baru halani bersejarah doon ini. Kudi ingat ongkau fikari gerejon di do harangan mangalup hayu geriau lang sonaya takku ni urhu tapi halani epuru sautik kai ya ipong belum malu muhuron nah mamang ida halat na marah lang ayo lang boy bongkarai lang boy maniwan ayo ditong ini ya maksudku makatawan ay ya sunay magati hasadota. Mitor dirita do panghapta na sitong. Do pay lepak ni nang baba. Ang go panghapta dirita sitong, otomatis halak naligan salah. Ya, hudi hulaw tayham. Masa pangahap mo ham sitong do pay halak naligan gabi salah. Au gati mo sunay gikapison. Jod do situ Emil ang kota mas gereja hinan. Ya au tong salah. Halan itu mapanghap ni iya sitong. Ya lu sini sambil kan? Huha tahun au sitong gabi salah. Asumat ton. Kamalaya pakai. Malaya pakai. Pikiri hita gibagas, gatido hita sonay.
Aido se anggo ingat nasyam onggado Dewan Gereja Lutheran sangka marsidang i Afrika makataon. Ya, not for sale. Gereja on lang lausi gabi panjual jualan, gabi si jual jualon. Not for sale. Lang si jualon gereja. Isu-isu agama pe not for sale. Lang si jual jualon ay. Jadi on perlu tumang do batas dari on cara pandang. Senah do cara pandang ta nasitong pasal Tuhan ta Yesus Kristus. At nagatinan do kita menjual-jual agama. Agi hutab baik nari sangka perditau isa dari sot pertama na buron. Gati do marsoali hanami. Mudah-mudahan ni bekas yope sunai. Mudah-mudahan lang tane. Jadi pertongguan bukan? Pertongguan. Ya malas ni hur ni suhu ton sipata dong nama bere mangan lengkap do. Jiatuk ni gadupan. Do paya dong koma suhu ton pita lapet dosa na terbaisi. Ope gebi persoalan ni kuriai. Anggo lapet mertonggo do ni nyuma. Merabot majelis. Tulu ahli sidang. Masa api lapet. Jujur mana siam ganti dan siam sunaikan? Nalang perlu sahabi. Coba. Angko sangka iji lengkap atuk ni. Apalagi tambah kumatuak ni. Itong mohon gan. Ambilat tamang katawan sa dalon. Do cara pandang tu na perlu. Not for sale. Lang si jual-jual o ganun isu-isuon. Otik-otik, adong do mga paruga manaliga na sa mata. Ang goy bereho, mitur tambah, pasu-pasu bang, 1,000 lopit niyo. Yo. Ijual-jual koran ni Tuhan. Urah mada. Ibasa na siya menduai bani medsos ay. Jadi bahat mahalak maberehon omas ni, tabungan ni, ipaberei bani ustadai. Halani persaya iya merlupit-lupit do holi roh pasu-pasu ini. Ija dong, roh miskin ni. Not for sale. Lang lau si jual-jualon ganup parsapan ni surga ay. Jadi inang bapa, ya setabi mo tao ng godong usaha ta na mundur. Ulang itu urah-urah kam kataon. Oh Tuhan, salah niya do bani opung ko sa parini mo. Siya adong hubungan niya ay. Halani salah membeli lapak kamay duay. Dupay izin lang adong. Iyayak-ayak PBB ma. Ulang-ulang otik-otik Tuhan isalakon. Dupay otik-otik Tuhan tong. Lang hita do nalepak inang bapa. Ang usaha ta mundur mungkin etos kerja ta do na PDR. Agi pikir ita bagas. Ay lang hatak ko ay ambilan do makatakon ay. Otik-otik Tuhan. Lang terpilih ham situa, bisa lakon gereja. HP lang terpilih misal ni gabi purus meja ni salahkon. Padahal lang anong salah niyon. Masih ni salahkon. Lang terpilih lang kape. Pai 5 tahun nari. O masuk ang Jokowi sunorokan, lalap idugu-dugu. Diar dohor jani. So kanami kan pakoni ng jalan darat duha nami han siatar hujon. Malas sur, madong tol. Sapari dibayang ko lang mungkin diri barani jalan darat Jakarta. Kona hatong matong. Niur ko bahat contoh-contoh naligan na buhay buat kita. Ay do si cocok tumang doding ta nomor 300 no kanay gabi doding ta. Memang ay do ripun yang bilata sa darion. Doding ko kita mo tong salinari ay tuloy. Pawahita mo tong nuhurta nomor 300 ay. Jana para di Indonesia dodingon, pinta gikapes das dadong doding nion.
Gereja naligan lang arong duding noon. Duding ni kikapes da son. Tuloy ite. Paubahita hurta. Paubahita cara pandang ta. Paubahita panonot ta. Ulang saya lalap. Ham na sitong. Lang tungonay. Paubahita hurtale. Nasomba maduhana. Agaita iturus ale. Sayulang namin soya. Apapun pagkaroon na mapasingali. Galangan may Terima kasih ma. Ay ma, ripun yang bila to sa stong ni sadarion. Paubah kita uhurta. Paubah kita cara pandang ta. Ulang utik-utik Tuhan na salah. Ulang utik-utik kita sisitongan panghapta. O mana masa tiki zaman ni Jesus. Marambilani hujah-hujah kang Galilea, hu utara, hu selatan, mardalani terus tu hatta. Cara pikir na sonaya ay ma. Nalepak ay matong. Ay ma bencana berita na pertama. Berita bencana na paduahon, isubut ambilata sa darion. Adong nini 10 halak mate, hona dondon palas-palas ni Siloam na marumbakay. Oh. Jadi nini halakon, oh bogol mati dosan yun. Hona dondon palas-palas ni. Tragis mo itong na ito ni parmatin niya memang. Hitape yang go manangar cerita na sonay memang tragis mo ito ni. Ang kado menaran na Amerika undi Israng teroris tragis dito ngonay. Tapi pak kita makataon begalan dosa ni hala Amerika atau sanggah masa tsunami Aceh pakonias rohnita ay mahala ni silumay si dini huma. Adong do kita makatawanay ng Bapa. Adong do kita makatawanay. Ito panghapta ay mahukuman ni Tuhan. Ambilata sa darun pangako kita. Lang ay sisukuno mo inang. Sisukuno mo ay ma. Nahado sa stong ni hapor sayaw mudo pak Jesus. Adong datap lang. Por ini tupuham sa daryon ni Tuhan maningon menghadap ni Tuhan. Masiap kam? Masiap kita? Tokinari menghadap Tuhan? Kan borado, baru ay susukun. Ay masuk-sukun yang bila atas diri kubata. Ay do si pauba uhur mo ay na penting ijon. Pauba uhur minang. Pauba uhur mo bapa. Ang gado adong sa pandita gabi si hataw ni tunga-tunga ni Korea. Halani bapa ay kati itong Korea mangepel rumah maniram bunga. Happy do mabagi tugas si di rumah ay. Gabi hona ta huma. Ay ma bapa ay raja inang-inang ni duhman ini. Iurusi urusan ni halak.
Jadi au marosuma nasi yang perbukasyon pakonau mulai sedarion langsung naik behita tene. Amin mai kan? Berubah mahita tongon. Halani adong dope pan orang lau pau bahkon nai. Adong dope pan orang. Pasti doai. Jana ai do manai patugannya bila tasadarion. Adong dope pan orang. Jana ijai ma Jesus patugahkon hubatta bagian paduahon yang bila tahun pasal limbaga hayu arai. Ijai ma Jesus paturangkon isi dosa stok ni diri ni. Jadi ni rumah tekas nokan turi-turian ini. Adong ma sadahalak nama nuan hayu ara. Ya. Jadi hayu araon bani masyarakat Alkitab moros itu mang dosi dia manuan hayu ara. Masih kalau ni hayu araon begal tumang goduma tubuh. Begal tumang. Jadi gabe iyanan perlinggoban pe enak matumang. Dupai buah-buah ni pe enak tumang. Anggo i Jerman ongga hubuli buah ara €1,5 hargani sada biji. Anggo i Jakarta lang arong rata ni buah ara tani. Jadi perlu mai pikir itu sudio caranya si tubuh hayu arai ibu kasiona saya merjual hayu arai itu kan merjual buah ara harga ada ay €1,5 sada sedih mah rupiahnya kali on 16.000 kan kali untuk kin lang pentar meretong aku halo bayak kumai coba ham tongon pikir dia caranya si manuan hayu ara. Si marboras koli tak berduita. Kon hayu rumahmu pelang adong. Ya rumahku kena tek padita. Ayo mati ne. Sudi macarani tene. Si marduit kita. Mungkin perlu berpikir ya. Anggulangi gereja tahun suan sada. Bumar borasi bagi-bagi hulu duit ni ganu. Aima rosuh ni halak masyarakat Alkitab panorang aimanuan hayuara. Jadi bari turi-turianon duma 3 tahun lawan lang marboras. Jadi roh masih ada kubunon hubani penjaga kubunon. Tabah menyempia. Parsumara sa mangguluhin mo 2 tahun sing marboras on ini. Ron ini penjaga kubunon. Sabar hambos. Berlo panorang sa tahun hari ini. Husiang-siang ipion, kutambahi pe pupuk ni, hupader pe ahnion lingkungan nion, andohar marboras ya tahun naro. Berehamlah panorang sa tahun ini. Tapi yang sa tahun hari lang marboras, baru tabahitan ini. Ay macerita on, tekiay. Selinari nang Bapa, on maksud ni Jesus patugah kon isi diri ini. Jangan sonah kita marpersawaran na sitong hubungan ni Jesus. Tentu anggo isuan hita apel marosu mahita kan marboras meya holi marhite apel. Anggo isuan ham lasina tentu marosu maham marboras lasina mo holi lasina muay kan. Ninuru songon tuan niondo pori nilang marboras tanaman buah-buahan pasti do roboh kita. Setuju do kita pasalai. Jadi segala pohon nalang produktif ya yang kita pa sopit-sopit ko nalaman da seganu panin gati kita
Siya masoman, sa stong ni on ma gambaran na siol hatahonon itu hatahubata sa darion. Gambaran ni aha? Gambaran ni ay tuhat ay memberi kesempatan o pehubata lahu mengubah cara pikirta. Jana kesempatan non ulang iparsoy-soy kita. Jadi puri ni manggulu dupe au, manggulu dupe ham sonari nang bapa. Adong do si tunggon itu hatta na perlu si paderota cara berpikir, cara pandang, cara pangidahta pasal haganup na mason. Termasuk soal gereja to, soal hasadota. Ibere Tuhan ope panorang momentum ruang nalegan halani bani Tuhan haganup na masa bani guluton ay masada periode pasal hamubahon ni uhur. Ilobe-lobe ni Tuhan hape ay sonahado hita lambin pateridah kon kualitas ni hadiriota ilobe-lobe ni Tuhan. Pakon mondok hatahonoku na ibatata ibagas Yesus Kristus mambere buay panorang ope hubata mandalani haganup na isura niuhur ni tuhata humbata. Jadi na siya minang pakon bapa lang bohita soh atap stagnan bani posisita maringon bohita marhamu bahon mandupakon sagala perubahan na terjadi. Humbani limbagon jelas ipatugah kubata adong ope satahun hari hubani hayu arai. Lang mitorita bahay. Tapi nasa tahun hari ay tujuan ni Aima asi marboras, asi marbuah. Jadi HP inang bapa limbaga hayu arawan dua don sul hatahonon itu hate John. Nah pertama hayu arawan isuan masyarakat Alkitab panorang Aima ase adong perlinggoman ni parhuta. Tapi on tujuan sekunder. Nah, betul itu kan? Sekunder artinya apa dua on tujuannya. Tapi tujuan primer aima ase marbuah, ase marboras. Jana tujuan primer rondo si peraya kota sebagai halak Kristen. Lang tujuan sekunder. Mau lebih tongon hasadoton. Tujuan primer, tujuan utama ni hasadoton untuk kahado. Oh gak dipikiri kita atap na pitah tujuan sekunder do lalap na sabi itay hasadoton. Totu tujuan primer, tujuan utama ni hadiriota ilobi-lobi ni Tuhan aima ase mangguluh kita sa dalan hubani harosun ni Tuhan. Ijin roh tondo ni Tuhan ay hubata manjalir may hubani halak naligan. Jadi ijay na ginoran keseimbangan ay. Jadi maningon seimbang do guluh ta bapa, maningon seimbang do guluh ta inang. Gatinan mayup do hita, hanyut do hita sadukan yon. Adong debe mayup hala dipitah surga itu manglala bisa api. Adong do hita sonai kan setabi biruhur.
Ang kodong kita na jonon sonay sa dero makataon mubah aminang mubaham bapa. Lang sibahin na sonay. Halani pikiriham bagas. Adong do tujuan primer bani guluhta. Dan adong tujuan sekunder. Ihutan namin na buron sanggah zaman-zaman niya ha. Judi do na pakai online mana na. Podcast ba ko na. Aduh. Pambulilah sina pe ibuli judi. Akan lang ibu auto bineja sekunder neja primer. Tatasonay ma igati. Namar Tuhan o pegati do hitasonay. Dop ni ya ang godom malang tujuan na utama gabi si paraya konta na utama homa. Ya tu lang seimbang bay guluhta. Ibangun Jokowi kereta api cepat Halim Bandung. Anggulang sejajar relnya ay boy gat nidas kereta api Bandung. Ani ngon sejajar do relay. Asi ulang mada bu kereta api ay. Maningon rub do sejajar bahkan iukur bahkan huidai medsos panlas ni relnya pe adong do suhu tertentu ase presisinya jenges. Jadi lang boy bonggal hiton. Pikiriham bapa gati kita pita tujuan na paduahon do jauh kita. Lang tujuan na utama pada guru taon. Tapi malah surta sadarion. Ibere Tuhan ope kesempatan hubata tokinari. Ibere Tuhan ope hubata momentum. Ibere Tuhan ope hubata ruang space. Laho pataridah kon hamubahon ni hurta. Jadi hayu araon ura tu mang arusota. Tongon isuan duai ase adong parlinggoman. Tapi tujuan na utama ay masih marbuah. Jadi yang gobani studi namin na buron soal-soal majority and minority, minoritas dan mayoritas masyarakat na dong Indonesia, lang laku isu-isu nasionalnya. Lang halan minoritas kita Kristenon kebilang boy mar pembahenan. Halani lang hubani jumlah na perlu. Lang hubani bilangan hita na perlu. Maguna ni mayoritas kita, tapi cara pikir ta, cara berpikir minoritas. AGP minoritas kita, tapi cara berpikir ta, cara berpikir mayoritas. Jadi yang gulang hujai si paraya kota memang ketinggalan do hidayah nang Bapak. Jadi hubay maripun ni yang bila tahun bahwa pesan utama ni yang bila tasenarion aima bertobat atau binasa. Marhamu bahon niuhur atap masih neja pilih kamu. Ya tu rahana ma pilih kita marhamu bahon niuhur. Dan adong depi panurang ainang. Adong depi panurang ai bapa. Para kita ma hamu bahon nihurai. Atap ahape nasonari masa itong atongan ni gulumu. Atap ahape na stuck sonari bagas pikiranmu. Pasal ahape ai. Adong depi panurang marhamu bahon niuhur. Jadi adong tulu pesan na legan na siol hubuat kumbanya bilata sadayon. Nah pertama, aima pasal dosa. Inang Bapak
dosaon universal do sifat ni. Baniam bila non tekas lang isahabi Yesus pasal dosa ni opungta, dosa asal. Oh, kita kan maroso do sunai. Kan opung ni pesunai, tu sunai magilang do tuwis kabunani ni. Ay topik na legan do, ay lang sol dosa ay. Adong do masalah kompleks na rumit tumang pasal asal usul ni dosa on. Tapi dah jelas maksud ni Yesus anggo pardosa memang pardosa do hita genupan. Jana Apostol Paulus ketidu palumbahon hubata bahwa haganup jolma nadup makur jahon dosa ay mana mambahin lang jupah si be hamuliaw ni Tuhan bani diri ni. Ihor jauh kita dosa inang bapa, ijay ma parmago ni hamuliaw ni Tuhan. Jadi ang gusang makur jauh dosa ay mateham, lang adong hubungan niya ay. Pakon dosa ay. Urusan ni Tuhan doa. Ay makasimpulan na pertama niya bilaton. Ijin ihor jauh kita dosa, ijin ma parmago ni hamulin ni Tuhan itong hatongan ni guluhta. Jangan alang gabi harosuhta na sonayay. Halani tujuan ni guluhta ay ma lambin marsangap, lambin marmulia Tuhan ta marhiteo ni aganupan aspek ni guluhta. Halani botoh kita na ijana primer, ijana sekunder. Jadi dosa ay universal dosa bannya. Jana isipin amar dosa itoruh uhumon ni Tuhan do iya. Lang itoruh ni uhuman ni purus atau perhangir. Lang. Ulang salah kita pasal ay. Napa dua hon tong do pasal dosa on. Igorani Yesus do man yang bilaton pahara-pahara nagati mangganggu pikiran ta. Gatido hita memang songon nama sa ijia pada bunubuhon nasadong hadumuan ni. Janah na paling puncak ni gatido hita mengaku mahita. Terus menerus do hita manukun hubani Tuhan. Masih si anu ay jukat do iya tapi bayak ni tahuma. Gati do hita sunai kan? Jukat do hui do horjani tapi bayak homa do iya Tuhan. Masih ibireham pasu-pasu merlubih-lubih kubani. Inang bapa bani yang bilanon au berefleksi lang marosu hapi Tuhata pada bundo-bunghon tragedi hubani dosa individu. Jadi lang mitur pamalu-malu honau makataon mardosa kawanon lang adong ay. Lang adong pardumuan ni tragedi pakon dosa individu. Hal ini sokon nahuzobut pertama nakonay dosa ay universal doay. Universal artinya isi namar dosa itoruh ni uhuman ni Tuhan doai. Jadi lang adong dosa turunan, lang adong dosa ni opung, ni yang bilata sadari om. Asimar malas ni hurma kita. Obah kita dirita, ulang lalap kita idondoni pikiran-pikiran nama doka, nama bayan lang maju kita. Dop ni mulak kita gati hubani hasaparion. Ay ulang maju pa batabe bani zaman na dop serba modern sunarion. Do mabahat kompetitor sa ingata i dunia na terbuka sunarion. Ulang salah ko kita pungmo. Ham dolang mampu berkompetisi. Saya tahu dah, kuat tahun sunai.
Lang kamahalan ni dosa ay. Lang adong halin dosa ay. Dupay na terakhir na patuluhon. Ijon mulakon. Perlu tumang hita bertobat. Bertobat ay terjadi perubahan radikal na maningon dalani kita sendiri. Ulang kita mengajari halak bertobat hamdani, HPI ia lang bertobat, lang boy sonay. Radikal doai, maningon kita perlu berubah. Asya mau lu na gabi Kristenon, halani lang lip service on, lang penghias bibir tumang na gabi Kristenon. Iha percaya hita bahwa 10 tahun boy dalani hita ibagas na diar halani hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus do. Halani panjalo ni Tuhan agi pesona hadusata ijalo Tuhan ope hita. Jana ulang lupa hita inang Bapa. Hamu bahon ni uhur atape pertobatan ay elemen penting ni haluahonay. Jadi lang boy ham maluah, maksudku lang boy hitam mitur maluah, ujuk-ujuk maluah, hapi lang adong pertobatan. Unsur na penting, elemen na penting, pasal haluahon na binere yang Tuhan Yesus Kristus ay pertobatan. Angko persaya do hita pasal ay jalota haluahon nasa stongnya ay. Ando harma ambilanon lambin patardako kita sada sikap na baru hulibin narion. Hidup ni hurut Tuhan masuk hita kanupan, tapi maningon marhamu bahon ni urdo hita parlobe secara radikal bani guluhta. Amin martong kumaita. Ale Tuhan na ibata Bapa nami, doma isa sa paham dosa nami. Hamdo na paluah kon hanami. Ibagas idop ni hurmu. Doma ijalohan nami haluahon nami. Ulang mapaturut kam hanami mago Tuhan. Ulang mapaturut kam hanami manlembang humani hidup ni hurni na binaremuin huben nami. Tapi asimulak hanami hubani dalan na citong. Asimulak mahanami hubani dalan holong ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Holong atimu Tuhan, urupi ham hanami jol managalekon. Tuhan, doma itangar hanami ting-ting na masa itong atongan ni Kurya Mugi KPS Bekasi sa darion pasal barita inang na buritan doma bui hasoman nami na terpapar COVID sa Plusia. Tapi halani hidup ni hurmu doma hampir haganupan pulih humbani virus na parsedahon on. Tuhan tongtong dohanay mangindo hubamu sayang ibotoh kanamion ahado na masa ilubinami. Tapi haganupan na dop irencanahon pemerintah nami laho mambahen perubahan humbani pandemi gabe endemi itongko kanami do ase jupah matongon nama dear bani guluh nami masyarakat nami rasi duniaon ase boy hanami Tuhan mulak marhorja ibagas na bayu bani pikiran na bayu dan lang mabiar behanami mambayan aktivitas na dop ipamasahan namin na sa Indoka. Urupihang pemerintah nami
ase lambin taridah tongon cara horjana baru memikirhon rakyat, marimbang memikirhon perpolitikan tumang. Tuhan, tunggu kanami do piga-piga hasoman nami na buritan na irawat i rumah sakit so na na i rumah pe. Kalau ngatimu Tuhan tetap ham hasoman nami yon. Tetap ham orang tua nami yon. Si boy si dia ibagas na jenges usai mulak boy marasa daun riap pakon hanami. Tunggu kanami do huma sinode nasil pemasaw ni Rasoton. Asi ham masuk kepengurusan na dong irasoton. Asi boy gabe hitemu lah homa masu kuryamu lambin bertumbuh, lambin berkembang sedalan hubani sura-sura na mader na humbamu. Tatap hama kuryamu on Tuhan, humbani dakdanak rosina magodang. Saya ngadong namubah ilobimu, rup dohana manjalo pasu-pasumu, dan apos dohur nami, haganupan rencana-rencana ni paguri ni kuryamu secara pribadi sonaya ge kuryape sonaya pakon keluarga itu pakiham doha ganupanin gabe malas niuhur gabe petambah guguh nami lau makor jauh nama deyar sadalan hubani harosu niuhurmu maido maham Tuhan walau si hama tonggo nami marhite-hite anakmu Yesus Kristus na paubah kon uhur nami asiboy hanami lang mago bani dunia pertangisanon. Amin. Paima Yonus ko kita galangata tangar hitam lobe hatan ini batana gabi onjolan batalo manggalang patupu hani mama humbenima galangan hubani Jehovah barang ise narosu uhur ni iboban ma galangan hubani Jehovah sonari patupu hitam magalangata.
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kelangan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Udah lay. Hanya Yesus jawaban hidupku. Riap mahita jongjong martong mahita mengondoskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, parder layak janah na unjah kuben nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu. Halan itong tongdoy pasu-pasu ham goluh nami. Doma ihasumani ham hanami, janay pasu-pasu ham horja nami das kubani sadarion. Sonari bagas malas ni uhur, roh doha nami mengondoskon buani horjan ando pinasupasumuin, gabi galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo ham magalangan nami on, bayna sangapon niguranmu, jana mambahin lambin marhataridahan harajamu i dunia on. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Marhite dia tetupa roh doa Tuhan.
Bapa namin na negoryatas, sa nabapasing magoran mo, sa roh maharajaon mo, sa saud maharoson ni uhur mo inagori tongahon songon na inagoryatas, berehama ban namin sa daryon haguluhan ari-ari, sa asapham madosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajoan, paluaham mahanami humbani pangagong. Lau manasyam, janah pabakit ma hanima asilaho hanima marbuah, anjaha ase tetap buah nima ai, ase ibere ben nima sagala sipindo nima humbani bapain marhite goranku, jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na batamaham, isondang kon Tuhan na batama buhini hubamu, jana maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na batama buhini hubamu, jana ipasorap madameni bani tunduymu. Amen. Salam, selamat hari Minggu mahu bata ganupan. Malah suhur, terpuji ma Tuhan ta, alani doma boy merdalan ibadah ta, ibadah minggu siang, merdalan haganupan tene. Sonaige Bapak Inang jemaat na beribadah secara live streaming di rumah, horas ma hubata ganupan. Terlebih tene nasiam na ibagas perawatan, alani hurang sehat para kulaon, dumadas hatani Tuhan nubata, halini ay tambar maay, andohar ma podas nasiam malum. Ya, jadi senai humahu bani Bapak Pendeta, pakon inang Pendeta Emeritus kan. Ilang bagan betin pendeta ya. Pendeta Martin Rumanja Purba, mantan pengurus GKPS. Nah, tong menyediakan waktu tene. Terlebih Bata Bekasi mengguna diingat doma merupat hali pendeta tahun ujon. Alani dohordo memang rumah ici kunir do HP. Rumah ni ombah alani ai nasyam percikunir halo dauhan durasi dia hulubang buaya daripada hujon jadi IP iya agiza tene asal magi kapes malas maur jadi bani nasyam Bapak Pendeta nami terima kasih ma terpuji ma Tuhan bani hata nadop marhite yang bilan tene doma ondos suben nami kuria GKPS Bekasi ando harma Tuhan ta pargogoi hita ganupan
laho makagulugo kon hatani. Sabonar haganuk do hita perdosa tongon. Langadong nalang merdosa. Halani ay dongo pepan orang bata. Hita hayu ara. Dongo pepan orang bata ipasir-sir Tuhan ta. Lapay roboh. Anjah ulang namin ni roboh. Halani ay paubah kita uhur tatene. Jana tong-tong hita mangguluh ibagas haroso ni Tuhan ta. Amin. Iya, matungon Tuhan mempergogoy kita. Jadi hubani na pe hasoman sektor kana, sektor walu, song leader, pemusik, terutama juga tim multimedia, dopai tim gugus COVID atau penerima tamu. Terima kasih ma bani pelayanan ta, ando harma Tuhan ta namar sangap ibagas aganu panai. Jadi harapan salinari terima kasih bani Bapak Pendeta Gabi Minardo Buhini Kuria na hadir sonari John ay memarhite marhidorat ambilan na ipadas ni paditata. Amin. Ay matungon tene jadi sehat ma hita ganupan terlebih panditata sonay ke keluarga age inang pe na hadir tongtong John atau kijape na siyam melayani tong-tong ma Tuhan nama pargogohi. Nai humanaha nami John Kuria semakin semangat AGP na indo pakon hita bani parguluhan sonin maborat nitene. Tuhan ma napapargogohi hita. Ala nai mulak may tay bagas dami riap may ta jongjong. Ikondisihon hita o petene nadop marsisalaman manuan hita secara langsung. Ala nai marhitay tahun hita ma selamat hari Minggu sehali horas tulu hali. Selamat hari Minggu horas sunaige nasyam nai rumah horas ma hubata ganupan. Mulak betay bagas dame. rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini.
yang ku dapatkan, kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Untuk melayanimu. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangiskan semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat
Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Kau pelita hidupku, terangi jiwaku. Engkau jawab